Mama tuan rumah Mimi putek gede Mimi put sing ditembangi ngeri aja lali Mimi ini gede minangkan sing paling emak dewe hari sampun lali masa umur layung sore mapadang isong ngerikan tempai masuk libate mimitan rumah sing ditembangi sarang mamaku masih hormati kira-kira mak peninggalan eri bagi diri mesar ke dalam ngetan balik ke ngulon hari bagi dan asar kelakon mimitan rumah sing ditembangi sarang mimimpu pemain nekadi bapak anin sing ditembangi hari sampun lali mas lawas sing dari jabu alas jabu kemuni hari lagan lawas mulai ketemu maning layung sore mapadang esok hari katon baik masa kelebate mama eput sing ditembangi sarang mimiku masih hormati sampun lali sarang mimituan rumah gede mimituan rumah sing paling eman dewe hari jamur jagung mapribasane mimiput sing paling eman dewe hari aja lali masa umure mimiput sing paling eman dewe hari aja lali masa lawase kira-kira maning rarangken mama ni jadi sing paling eman dewe mama jadi sing ditembangi mama jadi saya masih hormati mama jadi minangkane sing paling eman dewe mimimut sing paling eman dewe mama jadi saya aja lali masa lawase mama jadi saya aja lali masa umure mama jadi minangkane sing paling eman dewe mimimut saya mimimut sing paling eman dewe hari jamur jagung mapribasane hari wong demen mama jadi ngelingan banget witeng tresno jalaran soko polino wana-wano mawani pisan mama jadi sayang minangkane sing ditembangi mama jadi sayang aja lali masa lawase mimi tuan rumah sarang mimi putek gede mama jadi sarang mimi putek ditembangi hari alon-alon makali untung bagian alon mama jadi asar kelakon mama jadi sayang mama jadi sing ditembangi aja lali rumah gede mama yasin sayang wong cilandak sing ditembangi mama yasin minangkane sing paling eman dewe mama yasin sayang wong cilandak sing ditembangi mama dandi mimimut sing paling eman dewe mama dandi sayang mama dandi sing paling eman dewe mama dandi
Mama Dadi Mimi Mutek Keding Mama Yasin sing cilandak dewe minangkane wong sing paling emak sayang dewe Mama Yasin sayang wong cilandak sing ditembangi Mimi Mut sayang Mimi Mut sing paling emak dewe Arya Jalali bos Taiwan Keding bos Taiwan aja lali mas selawase Bebe Arif sing ditembangi Mimi Ani sing paling madewe Mimi Ani sayang sing duwe Taiwan dewe Mimi Ani sing duwe Taiwan sayang Mimi Ani sayang Mimi Ani sing ditembangi Mimi Ani sayang sing duwe Taiwan dewe Mama Yasin wong cilandak sing ditembangi Mimi Mut sayang sareng Mama Dadi Keding Mama Dadi sayang Mama Dadi sing paling eman dewe Mama Dadi sayang Mama Dadi sing ditembangi Mama Yasin sayang wong cilandak matur kesuwun Or Alun wa sing aneh wis pragat iki nembe prakat apa sih wis prakat wayai bintang tamu metu ai anak bintang tamu nih tawa isin ganteng-ganteng sih siapa ikat ceh mondi karo boy artis ya wa ide udan-udan ku tek artis wis lah ya gak ditokaken wa enten ibe mamba dermaga kok tekan mamba pantura nggo motor gede-gede iya hari artis gue motornya gede-gede tapui jaluk ditapui iya hampir metu deh nah penasaran temen artis ayo ngapa udan ayo nang tapi nang Stop. Kemari. Stop. Ayo lari. Matek. Kemari. Ayo lari. Koyo konon maning kor. Wis. Ore. Wis. Sedidik maning enakan. Wis. Idi enakan bakasing madek. Uyuh.
kok dhewe nggo dolanan suromo. Enakan bakal lebakwanku. Wis Madek. Cik. Enggak boleh ah. Cici mah. Madek. Wis. Cici. Udah. Ini arang kena. Ini arang kena. Madek. Alah lolo cici ya. Wis aja dipeluki bae. Majikan wadon Kak, arane Kak Ibu Ri Ya. Nah, Nah, iya. Ibu Rina. Ibu Riana Yana. Iya mangkonon. Iya, lagi daud aku cek kita ku diomongi Kenang majikan wadon. Ibu Riana. Iya. Ngomongnya apa Ibu Riana? Wong mak takon dikit. Iya. Lah ngomong bae wong mak. Cici. Takon dikit Ibu Riana. Ada. Temenan bae sira sama setan kuno. Oh, dapat cicilan baik. Menjelut. Rongo kena Ibu Riana kok ngomong. Lagi kita daud aku. Ya biasa bae ngomongnya pribe. Mas Boy, meni aja. Riana si ngomong dudu reang aja sengiting reang idi. Aku ane Bu Riana ne picek apa? Oh si kaderai kaya lemah walet pe ko sing aja le Mas Boy. Beli sudi kedek. Ibu Riana aku jetul baca yakin. Ngendi ning dalan Pertamina Lagi apa Ibu Riana majikon jetul pe ning dalan Pertamina? Lagi ngenteni Mas Boy je. Kone je kita ku jawa lamun wa madak karo cicine sida metu. Duwe kaul Ibu Riana ko. Oh anak kaulan. Anak Endi Bu Riana ne? yang kok Ayo po kaulane pripun je? kita ku je duit 300.000. Jora papa wong kaulan mah 300.000 jora papa. Udut suryane 2 bungkus. Jong kosakata menarep kanggo digawuraken apa? Kanggo wacici mbek aja berisik salmin. 300.000. Iya. Utuh terong bungkus kanggo cici. Iya. Alhamdulillah eling-eling wong ora lu atus esuk teh. Rezekine perak. Aja berisik salmin. Iya. Salmin dirawat dikit kemin. Arep kanggo cici kabeh. Janingan alhamdulillah. Ya. Mung bene sedurunge duit diwe kena. Sedurunge untuk diwe kena. Kanggo cici. Iya, Ibu Riana ku duwe kaul. Iya, Cicine je kongkon anjlog sing petitet yang listrik ya jake. Alhamdulillah. Ayo nang. 3 bari duit. Ayo. Endep sih kader gaji 300.000. Doer lambing. Apa sih? Ari kokon anjlok sing dhuwur tiang listrik patutu wong kaulan jare kita mah. Kuci. Gua ngarep modari gue mah. Aja berisik salmin. Arep pikir andir kelos. Oh si pokok kita meja duitnya 300.000 kanggo cici. 300.000. Lumayan. Dudu lumayan kenang modari doer. Beli sudi ke kaulan kaya konon mah pengen ajar kita mati. Kirane mong. Ora pengen kaulan kaya konon mah. Ya wis cara gampang. Ya bukatan sirap aja los. Mong. Mesti gila-gila kori ka buah los mana kono anjlok sing tiang listrik Mong gak kanggo kori-kori. Oh nemen-nemen temen tiak. Kita kan ngarak nggal dina pegel. Iya ora? Iya. Gawene mlaku-mlaku bae teh bareng tadi ning arak-arakan mah yakin kok gila-gila. Ya pan dadi anak jalanan. Dadi anak jalanan kieu mah kaya Mas Boy. Kieu mah lamun, arane ke lamun. Lamun. Saumpamane. Iya. Aja gerak nyewot. Le. Saumpamane madek ki. Dudu manusa. Umpama. Ya. Kok terus umpama be merengut. Saumpamane madek itu tuh manusa, madek kita di barang. Sing enak kita di barang apa supaya aja pegel belunga-lunga saben dina. Dadi barang. Sing enak tadi apa jare madek? Dudu satuan duduk. Dudu satuan mah wis karuan kayak satuan. Dadi kardus dek. Pengen dadi ki to men itu. Dadi apa? Ini ya, ki pengen dadi ki sing ngambok. Ujo.
si pengen tadi apa? Iya. Tadi apa nih wong wadonku? Enakan wong tadi apa priwe? Irem ora weruh. Apa sih? Apa kun ku sing mau diunyet-unyet bae. Yakin. Dunyet tuh. Ketetesan banyu grigis kok dilapi maning. Iya tah. Iya, bakane moni kok didelok ning pipi koplok. Ada. Ning Bakal pipi. moni ku iya. Ning pipi. Iya. Alhamdulillah ya Allah enak temen tadi apa ya pe. Ki, bakane arep miyang ki diseselaken. Ngono kusel. Waduh ning kantong. Iya. Terus Mono sesekal kok diusel-uselaken. Oh iya. cecelakan terus. Iya, terus miyang nyel. Rama pengen dadi handphone. Ya Allah tadi apa kowe enakan temen ya kok si anak nyel. Iya. Iya ya dek. Iya dong. Enakan ya. Dadi kursi mah didodoki. Bledak wong tadi kursi. Didodoki dintuti. Ada lah. Ah. Tapi itu bakal wong tadi apa ku? Misalnya ada nyelenakan kan? Iya. Tapi lamuna baterai nentok, Ah. wis ora murup, Iya. dicolokaken ning omah ning setrum. Jres. Aduh. Orang dicolokaken berai wis geseng rumpah. Apa maning dicolokna ning setrum? Iya, Cik. Ya blenak berarti. Mati. Ya mati blenak. Teh ya maaf sebenarnya kayak teh. Bakal sing enakan mah jarek kita. Enak dadi apa ya? Beda, kita mah paham dong. Paling dadi bebek lanang. Orang pengen tadi bebek lanang gangker bae bakina watune pirang-pirang bakal wis gede disembelih. Blenak. Dadi barang apa yo? Bakal sing enakan. Tadi sabun mandi. Sabun mandi jenak. Idi enakan tadi sabun mah. Encang ayo ira dadi sabun mandi. Oke, misalnya kita tadi sabun. Aja maning dianggone. Nembe ditagange bae wis terhormat. Ning Ditagange bae, Iya. ditaruhe ning lemari kaca. Arane etalase. ora ning cepon. Ning cepot wong dagang kangkung. Iya, Cik. Bakal sabun mandi didagange ning etalase. Iya, terus ayo. Ora suwe. Heeh. Teka wong sing tuku. Iya. Uncelek. Bocah wadon ayu litu. Iya. Cirane kita disabun nih rak ya. Kita Iya disabun. wis ayo. Dibayari kenang bocah wadon ayu. Heeh. Cirane dibayari menang bae. Iya sabun yang menang bae toer. Toli ana sabun kerojotan yo. Iya wis. Ya menang bae sabun mah. Terus Dibayari kenang bocah wadon ayu. heeh. Digawa balik. Iya. Tekan omah. Iya. Bocah wadon sing ayu itu ki. Wong jaket sore. Iya. Arep adus. Heeh. Priwe? Adus dong. Iya, adus. Ya digawa dong ning kamar mandi. Sirana digawa ning kamar mandi menang bae. Iya menang bae sabun mengacu. Iya. Lamun rang mangulu. Iya sabun jeng ulu. Terus Tekan kamar mandi. Bocah wadone kan trafades. iya. Udar-udar. Iya. Sirena na wong udar-udar menang bae. Ya menang bae sabun mengacu. Lah lo goblok ya. Oi goblok. Iya terus dia mulai seru iki. Mulai seru. Kan wis Iya, heeh. Bocah wadon ki. mulai terapadus. Heeh. Adus teh. Iya. Grujuk. Iya. Grujuk. Grujuk. Banyu. Heeh. Orang saya kan sabunnya diocek. Heeh. Diguserakan yang pipi le guser. Alah, iya dia. Iya boleh. Orang wis Mendi maning. masih Mang mudun maning. mang Gulu. uduh. Guser ning gulu. Iya lah lolo. Kita mah seneng teh makan ning gulu. Mau dari sabun orang ya. Sira mah goblok. Iya terus Tekan gulu. mendi maning. Ora mandek. Mendi maning. Masih mudun. Mang Dada. bagian pating grunjul.
Batin geruncul dan dermaga bubrak. Tekan dada. Mendi maning. Mudun maning. Ning weteng. Nan wis kaya sing ana toilet ganti ya. Wih cik. Beli kejakan. Cik. Nan apa nih? Kirane tekan weteng be ya. Masih mudun. Sing mudune gorean. Kader garis setitik. Kagore. Iya. Kader reangnya masih mudun. Iya kader garis celuwek gorean. Bakas sing celuwekan kanggo dewek. Ya. Sirane pengen dadi sabun. Heeh. Pengen celuwekan. Iya. Ya, kita ada masih mudun kok. Wis reang be sing mudun. Ya, kepengenan ku pengen dadi sabun teh mati enggak. Ya, pengen dasarnya mengkono. Sira pengen dadi sabun. Ya. Tapi kita sing dagangnya ya. Ya wis sebagian sapa be sing dagang melus. Dek melu dek. Mau ngacak. Menang agak kori. Gampang belu-beluane ku maning kayak kusen. Sira pengen dadi sabun. Iya. Kita sing dagang. Heeh. Majak saking wis dadi sabun. Iya. Didagangnya ning lemari kaca. Etalase. Etalase. Yes, jangan. Pada bae kayak cici ke mau kau. Heeh. Orang suwe kan anak sing teke. Iya. Kucelek. Heeh. Ini. Bladus. Wah cici tuku sabun. Ih, salah toko paling enggak. Salah toko. Salah toko. Kira masing tuku bocah wadon ayu raman ini. Ya kan bocah wadon ajune wis tuku, toli kok kono sabun bae mah. Iya. Ya ganti ini kan beli. Wis bagian lah. Bocah wadon sing aju mah wis tuku. Orangnya dibayarin ini menang baik. Ya menang bae sabun mah. Loh, iya. Ya, jare ini aku coba cici tuku sabun. Heeh. Tak takoni orang yang ciciku. Iya. Sun mak, jika aku kasih lenje temen sun tua-tua noko di sabun. Kanggo apa sun? Ya terus. Kanggo putune kita jewadon je. Umure 20 tahun. Yes. Ya kok si yes. Yes. 20 tahun lagi ngejros ya lamun entok mah. Ya dak kowe nentok. Pasti pasen nang gejros. Ya bagian nari nggo putune malah. Jarak kita kusun mak. Heeh. Hari bocah wis 20 tahun mah bisa tuku dewek. Iya aleman. Ajak kokonan wong tua. Heeh. Bahasanya ku jenang je putune kita ku je wis mati jak ketabrak mobil. Dose pecah. Ih sunari ki sabune priwe? Iya. Aku ngadusi wong mati. Jadi wis wara kena ana siji-sijine ke sabune wis ireng onon. Ya wis kadal warsa. Iya. Kadal warsa kepake jak kaderan ngadusi wong mati. Udah wis kecil lah. Wis mong. Ih enak user. Wis. Ana jeluwekane pad. Celuk kono. Sira mah gua panggil meluane kunungan lah yang itakon. Jare pengantin ke siapa? Roid. Dede Roid. Sedang Roid. Wa mati ake jak kok nempang ditulung-tulung ning kene mah. Ning kuburan di Kuburan. jare kok ngembang. Nempang nyanyi. Ai, Kuburan. nyanyi. Yo ngomong karo reang jebuasan ngembang nyanyi. Ora reang mah. Nempang dudu ngembang setan. Penyanyi lanang be ya kadis ya. Beli. Kadis mah mau ning dalan wis. Kina kokon wa madyak sing nembang. Jare penganten. Jare penganten jalukane. Ya wis lagu Bang Jono be ya. Sebisane bae madyake apa sing penting apal. Bang Jono kapri we kana. Priwe kana. Terus Bang Jono. oh ya wis ya. Mengapa kau memble aje? Ana memble. Ya sirane nyungan kader memble kelingon. Kenapa kang gaga gulang-gulang? Enggak pulang-pulang tuh gulang-gulang. Iya. Ya. Pulang-pulang. Ya wis. Salah bae lambe kowe. Angel lampene madyak mana aku enak aku kudu disetrum hampir bener. Bayane maning dalan bahasa Inggris. Kok sing gila-gila kok sing dalan mah basane Lagu apa, Cici? lagu hotes. Karo apa kan? Karo polisi. Kurang ket bae gitu. Kanggo ngormati Bapak Salmi. Doer, madyak.
kanggo Ibu Riana. Kok nempang joget tutu kongkon sedek depan kene dodok. Kita mah nembang bari jogetku suarane goyang Ci. Yakin melang kesenggol. Iya dan yang akademi. Toli ke wadah sawerane lega kamu 3 juta gak kieu mah. Hai bari kagak wadah Ya saweran. iya penghasilan. Tapi nembangnya mah bener. Bang Jono jare Awita dergah. kenapa enggak gulang-gulang ya? Pulang-pulang tutu gulang-gulang. Saya Bang Jono. Tapi bener konek ki. Iya, Ya wis aja. ngandel beli. Iya bener ngantul. Alah lelobo Si saya. penyanyi kok siala. Mantan penyiar Alwais. Sila FM. Lu tahu kini teh siaran di Radio Alwais. Ning Prima FM. Alhamdulillah rong dina dijejeki. Alah. Gelis temen ya deh. Iya orang kanggo sih. Ayo. Yo. Lagune Bang Jono. Aku ngormati majikan disenggol. Iya, Bapak Salmin. Bapak Salmin karo Ibu Riana. Ibu Riana. Ambiran sawer nih kene 2 juta. Senang Roid Falah. Rohit Falah. Falah. Ilaha illallah. Falah Mustafa. Wis ora usah mana-mana ane Kak Rohit bewis. Ya senang Rohit Oh bela. si angel teman. Angel aran. Yo, Bang Jono. Ready. Asik. Ada detak-detak oleh ngumpat tete irak isi. Hei. Iya. Revel pada ngapain mau depan mah? Oleh ngumpat tete kok. Jor teman. Cici. Cici bocah. Mana ke otak-otak bol. Kanggo Bapak Salmin. Mama Yasin sing di Cilandak mau Pak. Kanggo Kang Tawok, Bos Imam. Mama Depa Mimimut. Kanggo Kang Oki. Mama Bil sing di tulang kacang. Iwaya nembang durung. Jangan tuh bagian. Iya. Bang Jono. Kenapa nggak pulang-pulang Don? Katanya mencari uang, malah menghilang. Bang Jono, kenapa nggak pulang-pulang Don? Kasihan anak istrimu Don. Ya Allah Jono. Bang Jono ya no, kasuwun. Bang Jono, kenapa nggak pulang-pulang Don? Kasuwun kanggo hamba Allah mau. Iya, mau nyawir sih. Ororo enek. Bang Jono. Kasuwun ya Jon. Iya, ya Allah. Jono. Bang Jono. Kasuwun ya Jon. Kenapa nggak pulang-pulang Jon? Oh, kasuwun ya Jon. Si kelingan wong nyawir berokan si. Bang Jono. Anak apa Jon? Anak motor. Bang Jono alah mangewan iki Jon. Iya kasuwun ya Jon. Bang Jono. Kasuwun. Kasuwunnya Mama siapa? Mama Rohit. Oh bapak tuannya Rohit dari kamu ya? Bapak tuannya Rohit. Iya namanya kasuwun. Iya, ya Allah. Iku. Ya Allah kayak nyawir berokan cek. Iya, kasuwun sama Jami. Bang Dono. Waduh. Bang Dono. Kenapa nggak pulang-pulang Don? Iya kecek temen anaknya siapa? Ini siapa? Bang Dono. Sudah kuasri? Iya. Dah, sudah kuasri masih di tempat. Sekawan teman-teman udah kuasri. Bang Dono. Cukek. Ya, repot temen John. Ini kayaknya mau udah duit John. Bang Dono. Kesuwunnya John. Go, Mama. Ayah Ika.
Mimika, 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 Mimika. Siapa nang pengantin? Senang roid, Senang roid kok. Mimika, senang roid. Suhunya nang. Laka maning. Bang Jono. Suhunya nang. Bang Jono. Ya Allah, Jono, Jono, duit Jon. Up. Apa sih, Dek? Ci. Dek, nang apa, Dek? Kodingin. Ih, kelingan kaya nih sasak sewo, yakin. Pada rebutan receh. Anak sapu nganggur beli teh. Jaluk sapu. Bukan ada sapu nganggur jaluk. Jalan, Cik. Kata kan jalan raya. Ci, tutukna kan si nembangnya, Ci. Pegel dek. Ci, aduh. Ci, tutukna nembangnya. Wes kore. Wes, yang duitnya masih akeh, Ci. Sawer lagi geter-geter di stop. Lah duitan sih kayak berita keding. Melayu-melayu kayak curut. Wes pegel, wes kira lempor. Ya Allah. Kira si nembang kian. Kira si nembang. Sirama nembang kayak tut. Priwe secara orang maning Coba sawer pirang-pirang jen nembang. Maling-malingannya wite Jono. Menti baik Jono ora mantok-mantok Jon. Orang bisa liak-liuke. Sing lenjeh bagal aku kowe masih lenjeh. Ya wis ayo. Wis. Ayo wis. Wis Mas enak. Iki duitnya beli menang-menang ya. Ya. Cik. Rongokan aja. Cungure gatel. Dasarnya mah majikan kit pajangan masih pada pengen nyawer. Ay Masih konon. pengen joget karokok. Ay konon. Enggak. Ya cici sing nembang. Ya wis ayo. Kita sing Ya ya. Bang Jono. Ora, mong op. Ora is. Apa Ore. sih? Mong Jono. Mong Jono mah blenak kayak Jono. Ora teh kita mau senang lagu kayak konon. Wis lagunya apa? Kita mah lagunya ke lagu sing ngenes. Oh, lagu sing ngenes. Kita mah lagu ngenes mau bae tulung-tulung kanggo wong kene aja pada nangis. Priwe sih? Idi cici mah bakal nembang kayak ning ademi. Dinamikanya dapat. Penghayatan jelas. Iya. Enak bakal cici mah nembang tulung aja pada nangis ya teh. Emosi dapat. Ayo ayo. Lagune Bang Jono. Mong Jono mah blenak. Enak Jono duitnya kayak udan. Lagune bakal cici sing nembang. Mbah dukun. Yo, lagu medukunan. Cek. Si Rasing nembang ya. Oke. Mau ke Rasing joget. Iya. Sakya mai Rasing nembang kita sinda di dukun. Iki duit beli menang-menang ya. Ya kona 20.000-an. Ya, Rasing Ayo. tadi dukun ya. Kita sini bang. Aja nyewot. Sira tadi dukun. Ajor tadi dukun ar tadi lebelos. Turupi pegel rang iki. Turupi. Ya dukun mah dodok abe kecilakan dukun gentayanganku. Kok si repot teman. Kok si repot na banget karena menang bayar tadi dukunnya wis wong mah. Dukun kayak berok. Ya. Mbah, dukun. Oh iya. Asik. Ada duit, kok dikit kok ada duit. Man ngaco ada duit. Iya, Ci. Yo, musik. Mbah, dukun. Ada duit maning kok dikit.
Mana ada duit cah. Orang tutuk-tutuk. Cair. Anak maning beli lah kak. Ayo musik. Ada duitnya ke maning. Wah duitnya ke. Kok dikit kor duitnya ke. Jaluk. Kok dikit mana ngapain ramah. Ada duit kok dikit. Kok dukun mah gampang cah duit dikit. Ih, si penting duit. Dikit. Apa dek? Dukun yang lekam. Oh kok baik dukun mah. Man duit ngaco. Duit. Ada duit maning baik. Ada bat lah duit yang maning. Ayah teman si aduh kayak mah dinakin suki kayak mari yang iki dukunnya manteng iki itu dukun mah beli melu kita mete ada duit maning eman beres kayak mah dinakin oli kamu bajuan mete duit rencana kayak di modelnya kayak kenen mah kuning lego koraci bajuan pindo bangkrut bae tuh kau wis ada duit sedang ngobatin dorong menang apa dukun mah ada baduk lah duitnya tak maning lah kok deket po pegel po orang perangkat yuk musik komer supaya sekaton duitnya ke teman waya melek cah waya melek duitnya ke anak dukun disiksa bisa kok banyak menengah ya kantung besar kebek masih akeh ada badukun sedang ngobatin bosnya ada konon katanya sakitnya karena diguna-guna sambil komat kami mulut badukun baca mantra dengan segelas air putih siapa mah oh bapaknya Dante tur wait bapaknya Dante ini majak majakin rese yang ciranya orang sembur tak sembur dewek anak bapaknya Dante sira merewel pengen sawer mana ngapain ya kayaknya panas serangnya orang panas beli mana ngapain makanya madate idi toleh main sembur pe kita gak bisa nyempur mah setan kuno teles kabeh ku wah madiak mah teles nang udan beli kenang lambene kok anyep wis ayo gentenan ayo kita sing nyempur madak sing nembang ayo lo aku nentok arep nyempur kayane mah iya aku nentok sira bisa nembang badukunnya bisa nembang badukun mah ya setitik iya. Orang apa takang sempur to wis ya weh ya supaya barang-barang teles ya teh celaka banyune anak banyu beli mama Dandi laka gede laka nang jaluk nang akuarium punten Allah jadi mau kasih yo ngulak banyu gawa dokar be gawa dokar ce kodikit kesuwun kiranya kanggo apa ya kan kita kan tadi dukun khusus nyempur cari kok bae nembang mah wih lah yo musuh ada yang gantian sing nembang kon nyempur aja lebak kuping ya aduh ada badukun hormati ibumu yang melahirkan
Dandi, Mama Dandi, Mama Dandi. Ada Mama Dandi sedang ngobatin pasiennya. Mama Dandi sedang ngobatin pasiennya. Mama Dandi. Masa lagu keramat anak sembure wis gede mepene angel kayak anak panas boy jagat wis kadir rombongan kadir mene rombongan kadir diringkus diringkus entah kau dari sintren kau pada nyawer maning kau pada joget karo Tiduite wis maning sembur durung wis cembar boy kita ke rombongan apa? rombongan apa dari sintren irane aja sembarangan mau tadi sintren sajene dikit sajene po sajene apa? sajene kudu ana baju putih ning gelas cantel karo utut suryane sebungkus kone dadi sintren ya tadi lah sajene mah idi toli ibu Riana lah sajen acan tinggiling ampun ya ana ning nganggo Bapak Salmin kone ana ibu Riana sajene anak karo Bapak Salmin ku iya Mama Dandi kok tuku jadi ana sajene jaju ya wis ayo lah sajene mah kok dikit sandale Tony wis ada aku sih keteng cah cici not kanda ketemblek lulu iki sih teles apa cah iya ada temblek jago nek ini injak pada jago lagi begini ada sajen ente yang kodoro ibu Riana nyusul ke sajen mah nyusul ini burung ada sajen ya coba ayo siap rencana kanggo nyawer sintren ayo sayang Mama Dandi asik silandang Mama Yasin kanggo senang roid kanggo senang roid kanggo nokani sing Taiwan Mama Dandi sayang Mama Yasin wong silandang Mama Yasin wong Cilandak wita tarine takun sajen mate iya kok lagi toko itu bakal kasajene bukan ditekek tendane iya kok lagi toko tuh Suryane lagi toko majikane itu rewel turun sintren sintren yang bidadari nemu kembang yuna nemu kembang yuna kembang si jaya indra bidadari teburunan turun sintren yang bidadari nemu kembang yuna nemu kembang yuna kembang si jaya indra widadari temurunan aja turunin jero kandek ya cek masih kage wong cilandak ente di sajen iya wis tenang sawerane wis siap sawerane iki kanggo nyawer lais kage wong tulang kacang sayang Mama Yamin tolong dikempuk kage majikan ini tuan rumah mama tuan rumah keluarga turun sintren yang widadari nemu kembang yuna si udutnya paroan ya cek yuna kembang si jaya indra widadari temurunan turun sintren yang widadari nemu kembang yuna nemu kembang yuna kembang si jaya indra widadari temurunan
Dadi sayang. Bangnya kuning kaki elon kaki elon kaki elon media mani adik turun sintren si Dena kan telah kemik apa durung tekan Turun sintren asik Sintren Dewi Dadari Temu kembang Yena Yunan lagi harus pada dereng pengen nyawer pada dereng Yena Yunan Kembang si Jaya Indah Widadari Temuruna Turun Omde orang mayak gila-gila cici go hei cik 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 banget bocah ya ada bidadari disemprot kongkon jadi lais sintren citren iya masa tadi permen konon mana wisana udut dek mau kabarnya ka tadi bermeja beli ya sampai sih ngomong tuh Lah. liga lah iya sintren ya iya bidadari aku lagi repot tak kerucuk tak kerucuk oh iya udah di sintren tadi permen Lamunar udah jauh paruan rumah tangga bener urusan rea ngajak ngerti awan bengi keluyuran urusan wong lanang arep keluyuran arep pripe balik esuk jangkeme mampu inuman dipae ning kadis alesane tadi permen mana balang nang dermaga sih batur melekan mama dadi saya wajar dadi sonon mah pekat pisang sampai wis entok teleke dorong entok atur tau pindho kok lan terima pekat wis lagi kudune mending diterima bae jadi balen maning mama dandi agar kaya sing diingin mama dandi saya agar bae ya sedih agar baik selalu nyiksa ning batin cik kok Mama tadi jadi sintren sayang. banyak bae bocah hati sedih pengen isi bunuh diri mama dandi saya raja enak gelis priwe nasibnya mama Yasin wong silandang paling sayang mama Yasin Mama Yasin. mama Yasin Mama Mimika ora tahan mama dandi paling sayang mama Yasin orang wong tahan silandang dipet aduh mama Yasin wong silandang paling iman mama dandi sayang mama dandi mama dandi paling sayang aduh mama Yasin paling iman mama Yasin mama dandi paling sayang mama Yasin sing paling iman wong cilandak sayang mama dandi asik mama dandi mama dandi paling sayang mama dandi Mama Dandi mama dandi aduh mama dandi paling iman mama dandi sayang dalam aduh mama anak sing Yasin edan yang ketik wong cilandak paling sayang mama dandi mama dandi mama dandi paling sayang masih
demi cinta aja nganti perpisahan Mama Yasin sayang najan ake godaan Ayo disawer ayo. najan ake Joget. Mama jadi rela Sintren kayak tukang gerabak. pengorbanan Mama Dandi Bukan sayang. duit. Mama Dandi Nah, barang itu duit. sampeyan durung nyukupi ning pengen najan sampeyan durung nyukupi butuhan Mama Dandi sayang kula gelem rima demi rumah tangga dasar rela demi cinta kanggo Mama Dandi sayang sing bodoh dewek dumengkene rasane wong dikawang jemenan lara Amban putu deh gede. lara jatuh kasih lara pikiran Mama Dandi sayang Iko ngasar Iko. disangka ora dinyata Mama Dandi sayang pengen susah yen kaya Sintrene matane lingar. gawe saya Mama Dandi tapi ora dirasa Mama Dandi wis lara Pada belok cari Mama Dandi dasar wong demi cinta Widadari ne pilek. najan sampean durung nyukupin Salah. Kelang betul. najan Mama Dandi wong sing paling eman sayang Mama Dandi Masih bekok. najan ngerin tangan Mama Dandi sayang Mama Dandi Bertahan cinta bertahan. Mama Dandi sayang dumengkene rasane Mama apil, bibi apil. Mama Dandi Masih nyerok. Mama Dandi aduh sih lara pikiran Mama Dandi sayang Enak yang ngejar bola, ngejar bola, yo. disangka ora dinyana Mama Dandi sayang Jemput bola, yo. pengen susah Mama Dandi akhirnya suranya Mama Dandi sayang Mama Dandi tapi ora dirasa Mama Dandi wis Ngojole. Lah. Ana wong ngojoli bek Mama Dandi demi cinta Mama Dandi sayang Mama Yanin. aja mareman sun wis ora demen ra pengen kesanding nyawange wis bosen Mama Dandi sayang wong sing paling Ayo sira. Mama Dandi sayang Ojoli. semene rasane wong Nah, kaya asik. pengen Oh, majikan penyawer di luar majikan, Mas. ngomongnya Cik kewedian, Cik. Cici kewedian. orang teliti Mama Dandi sayang Mama Mama Dandi paling eman Mama Dandi paling moral Mama Dandi sayang Lok gawe cilaka Mama Dandi paling sayang Mama Dandi Anu dapat biadi kayak konon bisa gawe cinta kue bunga sok gawe cilaka mulasi waspada Mama Dandi paling sayang yen kasih kagak giat. Mama Dandi Turut diumpet nama
dewek sayang mama Ayo rong menit maning ayo. dewek sayang sing paling ku sayang Cici mama dadi sayang mama dadi eman contone Karyana dorak kanggo mama Dandi cinta kue bunga lok gawe silakan muka sing waspada gampang kegoda mama Dandi sayang mama Dandi paling iman aduh mama Dandi paling sayang Mama Dandi matur kesuwun mama Dandi matur kesuwun mama Dandi sayang kesuwun mama Dandi. Hadirin yang berbahagia, kiranya itu saja yang dapat kami tampilkan ke depan Anda semua.